zori moi news thlir tu te chibai vek ule voina tangin puan thin ani dona tlaida ruka lo chuak thinang ama sa in breaking news lo ngai thlang tukin jing lam khan tahan kalimiwa kongzo na tlang chu chunjom le ani a ni tina kongzo na hi munthum li vela grupa intendara zo ani thina kongzo tu te sahim na tur ngai to in ahun le mun hi puanzar an ngai lo boka tun hna atak chuan police le sipailam ne na tharum thoa inti boina a om hriat ani ri lo Nizan Khan tamu Indo Myanmar border khu a mipui veng him tu pol le military council lam anin kap ti hriat ani chu in kana chuan military council lam mithen khat an thi thu le mipui veng him tu pol people defence force lama po pakhat thi in pakhatin hliam atwar boka he in kana hi tamutang si phuam chung chun to kho le panta kho a ani tamu in kana khan sipai lam mi som vel zet an thi ni hriat ani chung mi som jinga mi pali te chu meitei hel sipai manipur lam mi an ni ti in mizima news chuan soi Chin state khopui halkha township huam chunga near lon khua a tukin jing me ni som pani dan ni vel khan puphir monga ina boma po thu hriat ani ma se thi an om hriat ani lawa ngai tu om lu tuklovin in nei tu puphir monga chu ahliam ani hi kumsang ni somni in thlan pui khan USDP Union Solidarity and Development Party atanga low in candidate to ani tunlai boru ka chuan USDP party a ni na nei te chu sipai lam tanga ngai le en thlak reng an ni kalimio wa silai puak ri awangin naw nei lim nu pakhat athi kalimio mingla u yin venga cheng naw nei lim kum somli pakhat mi pi za chi ui chu me ni som zana silai le bom puak ri awanga ahlau phun sa chu athi puita ni ahriat ani pi za chi ui hian naw te thakhat le ni riat mi aboral san ani tun na hian kalimio lama silai le bom puak ri hriat tur om deuh ranga lunglam thalo le kum upa tar chaklo te chu an chung ten khodanga an om tir hial ni athu don ani me ni kwa sang ni le som pakhata sipai nan man tak kum som nga le pasari mi pu therlinga chu an ngai sakna sat ema wangin kalimio damdo in pan ani lain aboral kalimio wa aruang an halti hriat ani an man hlim hian ka hrisel na athalawa munhla kal ngai lo ati po in sipain an motora an hlang lopa kalimio damdoi ina an phur thla a aboral ta ani aruang hi achung te hnen a thlen tak lo awangin an sil hai hle ani min data mi panga sipain an man an chua du lo chin state min dat khopuya sipain an man min dat mi panga te chu min dat bi puiten chua tura an ngen na chu an la hlo tling ri lawa voin me ni som pahni khan sipai zani rual le sipai motor som pasari zet min dat khopuya an luta sipai le mi puite chu voin dar khale bini somnga thleng khan in biak na nain thu an pot chat thai ri lauti hriat ani Myanmar lottery aumbali 3 honni son voin me ni som pahni sanghni le somni pakhat sipai news letterin azia danin Myanmar rama thlatin ramchung hriat pui lottery aumbali tum somni pasari honni me ni khat sanghni le som pakhata ti chu jun ni khat sanghni le somni pakhata le tum somni parian na honni tur jun ni khat sanghni le somni pakhata ti chu July ni khat sanghni le somni pakhata hon ani don thu atar lang ani hetianga anti chan tak chu thunai na latu military council hian summan tur antlak cham tak wang le lottery ticket len om tak mang lo wang ani ti in mi puilam chuan an soi naw kuam sipai kem KIA tenan kap muko township miote konglo thanglam naw kuam le makwe khua a LIB zari somthum pariat kem omna a KIA le sipai te chu ni zandar sri le chanwe vel khan anin kap nia thudon ani tol chung mi pakhat chuan ni zandar ko vel theng khan anin kapa ral thom lian thom te po kan hria kem la tur tak tak chuan KIA ten an beilo kema sipai in khuar an tam ema wanga ron kap an ni mel liam zat tak po kan la hre thei lo ti in asoi tun nai hian sipai lamin alubum tlang lak let le ngai tumin mundanga sipai te an cha khom meka tuna chuan sipai zahi vel zet an to ani chung ho chu tuna in kana khonai waya anin zar phara chuti lain KIA lampo in alubum pek kir tum to lovin thei to pachu ve zela sipai supply tam tak an chu cha sakba ka lambuna ka hlum an nei nual bok
sipai lampon laklet le ngai tumin jet fighter magin nimin lam khan KIA battalion somni pasari chu alo tong le vak to bok ani tuna chuan Chin State News lor khom lo ngai thla ila thunai na latu military council chuan meininga atangin university hongle ma se Chin State khopui halkha a chuan voin thlengin zirlai no panglut tuma an omlo thu halkha university vice professor Dr. Lian Zakhup chuan asoi zirlai teron lu le lu lo chungchanga chuan zirtina lam chau mo phurna min pe a nimin thleng kha chuan tuma an la ron lut lo then kha chuan campus chunga ron kalma se class an la chuang lova zirti tu te chu an om to a zirtan thai renga major subject angzela zir thai chu ani halkha university a hian master of arts final year le major second year tana honsak ania majora zirlai omzat tur chu zale som pani nima se tun thlengin tu malut an lo om lo ani halkha khuwa university zirlai pakhat chuan he sipai thunai na hnuaya le khazir adu lo awanga sikul hikal lo ani thu asoi zirti tu zongzong pon CDM an zoma diktaka thlantlin sarkar ni lovin thunai na ponglak sarkar na siam kut hnuaya hian zirlai tam takin annunna an hlan to a chutianga chanakara kainita na kan thlantlin po ni lo ponglak tu sipai thisen kai an kut hnuaya le khazir hi kan du lo awangin kan lut lo ani ati thunai na latu military council hian education department of higher education hnuaya university college degree college doctoral degree zirna MA final year zirna technology vocational education school of technical science final year le government technical high school final year ta chu meininga khan an hongtan ani rampuma university zirlai tamjok ta chuan military council hnuaya sikul kalchu du lovin du lona anlantir zel baka zirti tu tamjok po in CDM zomin du lona anlantir chho zel ani Chin State halkha ko pui sur khuwa a thudai na latu military council police station chu Chinland Defence Force CDF halkha chuan me niriat chamalam dar som pakhat le achan ve khan lu chilin an hal chiat vek thu don ani halka khuwa atanga mel somnga vela hla sur khuwa police station chu an bailai chuan police le sipai zongzong an tlan chiat vek awangin silai voi khat po met puak lovin an la a an halngal ni in CDF central lam chuan thu chua an siamani sur khuwa police station a om police te chu CDM atel turangen an ni a police pani chi in zomin adang sompanga in anzom ve tak lo awangin station chu lakani thu hriat ani hemi thil thanma hian halkha a military council in ami sen tual chung mi somruk te chuat tur le in man na om to lo tura CDF halkha vo khan na thu zom lova tuma chua ani tak lo awangin meni ni zanlam atangin in kana athlenga military council lam sipai somvel an thiani in CDF lam chuan thu chua an siam ti hriat ani Chinland Defence Force CDF hi Chin State Township pakua le Chin State pon lama om Chin mi ten thunai na latu military council laka mi puite veng him turin April thatir khan andin ani tuna chuan chanchin beng war thlak tak tak jiak thin tu tluanga chak chuak thu jiak longai thla ela sipai chhun mangrau rel chu hunkal to hnu thlir le thian do Aung San Suu Kyi i hruai mipui sarkar semi democracy anon din tantir sanghei le som paruk khan 100 days development scheme anei ngal phat maya ram le nam hangai tak tak le ram ma khongai thin mi pa ngai tan chuan sarkar malak na chu kan lo thlop hlom hle ani khotlang ta na tha ani don phot chuan theitop chua an lo toy om tura kan lo ngai lain rule putar le asangoi zon puite ero chuan rule pitari hruai civil sarkar chu niza po an dai chuang lawang ti in an lo diriam chiam thin ani niza chung ruwa man na naya sarkar akal bau lain thilkal mang ton hriat an nei chhauta zela tharuk ruwa man na tho tur an han nei le ta a sarkar thar lo er tu te chuan mai thai sarkarin angaina an hre tak tak lawang an sarkar rei po kan ring lo tharuk aya rei an sarkar chuang lawang mai chafinin tui khurral akai ngai love ti in an soi cham chi le a ma se angaina hria mi thiam aruaya
mun kil khorpo thulovin har sanna om thei sukiang turin hun ol nei lek loin azin fauta a midik lo chu sira nolin amun taka midik aruat china chuan kumthum chung lakin ram chung chimle mar chakle thlang kongpui thatak tak chu rul ngan pa ang main tlangram kil khor tak tak thlengin adum tle siau tahlom ani eile bar in tawdel na hi in kalpo na lam lian tha awangin atang kai pui hle mai khovel huwa pin zirna lama po rual pol phathai tura primary zirtir tu voluntary na thok turin sab nulat langwal ngat acha chuaka abc abul thut atangin sikul kaltirin anzir tana thiam zirna man rotang kai ber english chu angai poimo hle a ama anga thiam turin tan ala ani sipain ram ro relna an pum mom laya thingle amhau an lo ti chereu to chu thingtiak aphun thar tir le awangin kong puidung le zirna in mun tin hi a hring le rup tamai ani chu lo po kong sang sanga tanlak chu a hlotlin na soitur atam mai mi pui kai hruai sarkarin kumthum mel a han mu meu chuan kumsom nga chuang sipain ro a rel chung a in kong sang sangin social economics education power and electricity trade and commerce agriculture industry transportation le international relationship lama mason na chu azuanin azuang ani maya how to know berlom lu tuk chuan hetianga tan kan lak zel chuan teimak na nen kan thok zel anga akal tluan chuan kumsom ni chungin singapore kan phathayang ati hial ani ram mason na infrastructure lam angai poimo a foreign investor te asom lut teu awangin mi puinol puin eizon na nget an nei pha ati lo thailo ani sipai huam hapten ro an relaya khovel mun dang danga mi thodu lo thoka in hlo turakal chuak mi puite po mani rama eizong thai din huna an omtan to awangin an ron let le ta sup sup bok ani kumnga chungin ram in kai hroina changin mason na nalam za somsari panga chau chel thaima se mimal tho chu asum laklu gdp aron sang hret ta a mi puiten antana hroitu atan an pomtlat awangin kum sang ni le som panga kuma in thlanna a za somsari chau ni thin kha sang ni le som ni kum in thlan puipo khan mi puin an rin chan thlat to awangin asirukla in hnen an changle ta ani sang ni le pariat myanmar constitution in chanvo tha avur wanga din mun tha ading ve mai sipailal chuan political party leader po ni hleilovin president ni kha anlo bai sei em a chuan lam fasha te te finfiana po nei hleilovin kan hriat angin thuna ina apong lak tamaya khovel ram soi tu ten mak anti hle na chungin zana chang po hrelovin akhosata hi aboi thlak na ber akhosata hi aboi thlak na ber alo ni ta a sipai fir fiak thuna ina chak huam le azar zo tum mi le loten sipai council sarkar andin na hi niza apel to a sarkar intivelem si hi nungzui tu mi pui anai mi alo ani sipai council sarkar hian doctor le thok tu dangten cdm zomin damdo in an ro sana democracy sul suma saber chu healthcare staff te anni school le college pakhata ma zirtir tu le zirtir te anun kallo awangin apa ngain an hong thailawa lekha thiam ten sipai lu bok ro rel na hnuaya an omdu lo beng lampo na thok tu omlo awangin an chor rup mai bok transport department lam staff an cdm awangin rail le bus akal lawa thlona service phai chu om talo sim awangin in kalpona arasale sipai council sarkar in ministry dinin amo portu minister te aruat ve a tirka atan pion tangial po sarkar na thok an nilawa a chiang tu chu minister tharle sipai lal te lam tang mani tang ma hai ching officer mi pam ham te hlei anni khovel chanchen bu omlo na ram om chhun chu barmaram ania mass media le electronic media license ati top vek baka journalist te jela akhung bet ani aram chung mi puite anin biak po zung thailo nan internet connection achu chat vek boka ati chu achun sipai chanchin thar puan chua na mrtv le mwd tv channel chu diabole po in ati tur khopin bel chian dol lo le sipai fir fia clear apuang chuak bokani thil thati ain sorong clear abola ambulance motor le mitlom ngai te apong ka a tanpui tu volunteer te asoi sabok mi in chung dan lovin apong lu chua rin hel kai ni asoin mi an pong man thina an man laya result thatak tak hi atuka ako chung pat kim lovin aruang hlom angai thung an rung tlan nan poisa angai zel hi chu ani lo
kongsil motor park thale le lai JCB in anor toma achang le adar thalang avuak chiat sakbok tharum tholawa lung oilo lantir tu mi puida chu apong ka chiama voin thlengin mi zariat vel thito in ram tuilei lo tam tak an ompha ani lungin tangza chi asiat ani lawa rilru ana hle soldier le police horop mal omzia hreloten ram kai suai antuma DPR long form hreloten an puchuam chena nen tong le chop ngain project MOU kan sign ne anati cheu hi chu an ngei tu om hle mai mi pui mel ma rule putara sipai council sarkar ato phuna chuan ho u idin tharle ang u kan la tinge yang khati zong kha voina news kan ngai thak thai chu adia ngai thatu zong zong te in zawai chung alom thu kan soya pon sole ti dik lo omani chuan comment lama bin share tir turin kan ngen acheu in zawai in mang tha vek ule